Stvarno mi je drago da ste danas ovdje u opštini Mali Zvornik, jer vi ovdje vidite i na osnovu delegacije koja je ovdje, koja vas prima na najvišem nivou i to je zahvaljujući stvarno saradnji koju smo započeli još prošle godine, a tu je naš Miloš Vasić koji je nas i povezao i stvarno mi je drago da ste svi ovdje. Vidim, znači ovdje 3 neke selekcije su, kako ja shvatam na neki način, ako sam dobro to shvatio, i rekao sam bilo šta da vam zatreba, da ću ja posle ne pune i vizit karte, slobodno da me nazovete u svako doba dana i noći, ako šta treba da izmijenimo u narednom periodu, da unaprijedimo, jer smatramo da možemo stvarno dobru saradnju i da razvijemo i da opština ima nekog interesa, a i vi da imate stvarno sve uslove i da ne bi rad neke banalnosti možda doveli to u pitanje, znači stvarno da ću vam taj broj telefon. Želim vam znači da se prijatno osjećate u našem gradu, a bit će prilike veoma brzo, nadam se, ponova sastanak, jer ne znam, čini se dokaz ste... Tu smo do nedelje. Do nedelje. Dobro, vidjet ću ja da li i u nedelju možda i da se ispratimo. Mi imamo neki sastanak ovdje, pa nema nama, što kažu, vikenda. Nebojša Ilić, član selektorske komisije Veslačkog saveza Srbije i trener Miloša i Nenada, našeg olimpijskog dvojica. Ono što i predsjednik sam programske komisije Olimpijskog komiteta Srbije. Prvo želim da se zahvalim na gostoprimstvu i u ime svih ovde prisutnih i trenera Gorana Todorovića i naših reprezentativnih posada kadetskog četverca, juniorskog četverca i seniorskog dvojca, zaista da se zahvalim na dobrom gostoprimstvu, zatim na uslovima koje ste nam ovde obezbedili, prvenstveno mislim na izgrađeni hangar gde ostavljamo čamce, kao i prostorije koje koristimo za trening. Naravno, akvatorij Drine je idealan za veslanje ovde, mi smo to pre par godina takođe probali, bili smo 2 godine uzvodnije gore od Malog Zvornika, međutim, sa kapacitetima hotela koji ima u Malom Zvorniku i uslovima za smeštaj većeg broja veslača i sa infrastrukturom koju ste izgradili, ovo sigurno da postaje značajan centar za razvoj veslačkog sporta i za odvijanje priprema svih selekcija Veslačkog saveza Srbije. Nadam se da ćemo i u buduće ovde imati ovakav tretman. Naša želja iz Veslačkog saveza Srbije jeste da ovde, pored priprema reprezentativnih selekcija, se osnuje i klub koji ćemo maksimalno podržati i dati podršku, pogotovo što Miloš Vasić je odavde i sigurno vezan za ovaj grad i za ovaj kraj, sigurno da će dati značajan doprinos u radu tog kluba, kako sada, tako i u buduće. Evo, toliko da jednostavno nemamo trenutno zamerke, što je najvažnije. Sportisti su zahtevni, kao što znate, ali zaista niko nema nikakve zamerke i još jednom se zahvaljujem. Hvala vama. Evo, možda čujemo i Miloša s obzirom da ima. Da li ste jedini olimpijac iz Podrinja? Da je najbolji, to je sigurno. Da li ima još neko? Ja mislim da jeste, da je ovih kolektivnih nema. Da, mislim sa ovog kraja. Šabac razmišljam, ali mislim da ne. Šabac ima kajakaša. Kajakaša? Da, ima. Oni imaju, da. Znači kajak i Podrinje. Da. Selektor da mi prvi put objasnio razliku, jer sam je uočio prilikom priprema da postoji Kajakaški savez Srbije, a pratim redovno objave, na kraju krajeva zainteresovali smo se zbog tebe, sad ste nam objasnili razlike primarne i veslanje. Pre svega hoću da kažem da mi je srce puno što smo konačno došli na pripreme u Mali Zvornik posle 10 godina mog treniranja. Bili smo 2011. godine, ali sada je ovo već na većem nivou i uspeli smo, prošle godine smo pokrenuli plan u dogovoru sa trenerom da je ovo jezero super i odlično za treninge i uslove, pa smo se onda čuli sa predsjednikom opštine Zoranom i uspeli smo da se dogovorimo i da pokrenemo izgradnju hangara, što je bio prvi preduslov za dolazak reprezentacije na pripreme. Hotel naravno ima par godina renoviran u Zvorniku koji ima odlične uslove za pripreme i uspeli smo u roku od godinu dana da se sve to izgradi i da dođemo na pripreme i konačno pokrenemo taj sport u Malom Zvorniku. Želim da se zahvalim opštini na
pomoć i svemu tome što su uspeli da obezbede za nas, da se mi osjećamo veoma komotno i prijatno i baš mi je drago što je cijela reprezentacija došla na pripreme i da će u budućnosti, ne nadam se, nego sigurno u još većem broju i više puta u toku godine dolaziti na pripreme u Zvornik i da će ovo da bude jedan od glavnih veslačkih centara za letnje pripreme. Na profesionalnom planu? Mi smo, inače, ja i moj partner Nenad Beđik, olimpijski dvojac, spremamo se za najvažnije takmičenje koje sportista može da doživi, a to su olimpijske igre koje se održavaju od 5. do 21. avgusta u Rio de Janeiro u Brazilu. Mi se prošle godine na svetskom prvenstvu ispunili smo olimpijsku normu gde smo bili treći dvojac i osvojili bronzanu medalju, što je bila prva medalja u poslednjih 14 godina koja je osvojena u veslanju u olimpijskoj disciplini. Tako da su naši apetiti za olimpijske igre porasli i svojim rezultatima smo pokazali da ozbiljno se tokom cijele ove godine pripremamo za nastup na olimpijskim igrama i za borbu za medalju. I drago mi je da baš u Malom Zvorniku jedan deo priprema obavljamo za nastup na olimpijskim igrama. Preostalo je da se dovrši taj splav da biste imali neke idealne uslove, ali ste zadovoljni stanje hangara koji je dovršen u februaru, tako? Da, to je odlično. Hangar je super. Da, splav samo na vodi koji će biti povezan sa... Ma da, to nije komplikovano. Igrom slučaja organizacije su dve ekološke akcije u protekle 2 meseca, tako da ste, nadam se, zadovoljni stanjem priobalja i čistoćom okruženja. Da, to upada u oči, zaista, jer ja znam da se obično pri brani skupi dosta i otpada flaša i svega, a danas smo bili skroz gore, jedno 11-12 km uzvodno. Do Culina smo stigli. Apsolutno je, što se tiče ekologije, što se tiče đubreta, maksimalno se vidi. Ja sam mislio da se nešto, ne znao šta se desilo, evo sad kad kažete... Da, bile su organizovane, nije to ništa bilo sinhronizovano, ali igrom slučaju dobro se sve poklopilo i mi smo u tom smislu brzo, jer sad se i razvijaju ekološke organizacije i svest sugrađana bi trebala da napreduje kako bismo iskoristili te turističke potencijale, drugog načina nema. Ako imate zapravljan u taj deo priobalja, onda ne možete privući ljudi. I to je sad za svaku pohvalu... Apsolutno, to upada u oči. Smete struja malo jezerska, idete uzvodno. Za ovaj deo priprema dobri kad imaju... Umesto teretane. Veoma je pogodno se